Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na mentah. Ka kubor ka bapung kandet ya ka BJP haba ka waina ki perlok baka cuy trelang daki pun posnem ka seng AIDMK ha Tamil Nadu kala kentaj bandang yai peteng bani trelang baka tai ka seng baka keren syairu baka cingkren berta ka election kalong ha kata pat kapor Udaya Kumar nong ilam barang ba ke AIDMK ulat he tenge ya unong ilam ke seng BJP ha katai ke celah ha kaba ulat keren tha ya unong ilam jok katai ke seng u siin anadurai bad ukren syai ba kidkhot jong katai ke seng kinomla bansya ya kanu ke jingken tho ya utai unong ilam merim jong ke seng pat menteri rang ba bala klat jong ke jela ula ongru ba u anna malai ulat keren tha ya ginong ilam jong ke seng AIDMK ba kentup ya ka J. Jayalalitha Menteri Rangba Berim Kejela. Wana Malai umpwa bakandon kecing trelang Pedeng ke AIDMK bad ke seng BJP watla ki waipat kinong tre jong ke seng ki kwa. Hatu ngila mo ban susngap ya kejing keren ben kinong ilam jongi. Ke BJP kanomla ban yu kejar setia hang ni. Ngitip bah ya ki vote jong pi bad ki itu ya piru dai tang lamba jongi. Ong unong ilam ke AIDMK. Ulong susu nginom la sya ya ka jingkren nyoben ya kinong ilam jonga na benta ka jing trelang kamdon setia ka BJP kamdon lang bar ke AIDMK bat ya kata on saya keren pat ha kapor election kene kadai karai jongi